2 मासनि सिगांनिफ्रायनो माने फन थांगासिनो दं जोंनाव बे जों माने सालाकाथिनिफ्राय फ्लाइस फैयो आरोखि इन्टार नर्थ इस्टआव हरो ओमफ्राय बेंगलाव हरो आरोखि टटेल जोंना सब पार्टि मिलायनानै 100नि एबभ गारि दं जोंनाव ओरैनो 45 प्लास दं आरोखि बिदि बे गारि दं ओमफ्राय बाल्कार गारि दं आरोखि जों बेजों माल हरो बिदिनो हरबाय थानायनि गेजेराव जोंनाव बे मास मोननैसोनि सिगाङाव फन थांदों आरोखि जोंनाव फैसा दाबिनाय बायदि आरोखि फैसा नांगौ जाहैदों आरोखि दा मा संगठन मोजां बोखिन्थानानै लाया दा माने रेकर्डिं खोनानाय हिसाबैथ' राजबंसिफोरनि नाम लादों जेनेबा राजबंसि माने आकार्षनि आरोखि आलादा संगठन नाम लायाखै स्टुडेन्ट इउनियन माबानि आकार्षनि नाम लादों आरोखि बिसोर गावसोरनि माबा फैसा नांगौ बे फैसा नांगौनि बेलायाव रायलाय माने दाख्लै एसे हरनाय जादों ओमफ्राय दा सेकेन्ड टाइमाव हरनाय जायाखैमोन आरोखि हरनाय जायैयावनो बिसोर वार्निं हरखादोंमोन माबा मोनसे जागोन लामायाव होननानै ओमफ्राय दा लास्टआव बिदि बे गारिखौ बुफायनाय जाहैबाय आरोखि मैया मोनायाव थिग 10टासोआव 10टा साराय 10टायाव दा ड्राइभारफोरनि सिद्धान्त दा माने जोंनाबो बेनो गारिखौ तेरा लगै जाय जाय बुफायदों बिसोरखौ हमा गारिखौ बेनिफ्राय बोखानाय नङा आरोखि बिदिनो दोनथ'नाय जासिगोन गंसे गारियाथ' बुरजाथार दा बुफायनाया 6खान दा बेखौ बे बुफायग्राफोरखौ जुदि हमाबा जोंबो गारिखौ बोखारथ'वा जाहैदों आरोखि दा थानायाव होगोन दिनै एफआइआर होगोन रायज्लायगोन मा खालामजायो दा खमथ' होआखै माने फनाव रायज्लायदों रेकर्डिंआ दं नोंथांमोननाव हरनाय जाबाय बेखौ रेकर्डिंखौ दा मा जायो हमनांगौ हमनानै मा साजा होनांगौ बेखौ नायनांगोन ओमफ्राय पुलिस प्रटेक्सन होनांगोन ड्राइभारफोरनो बिदि बे ड्राइभारफोरखौ सब समाय अन्थाइ खुबैनाय माबा खुबैनाय गारि बुफायनाय बेफोरखौ एसे नायनांगोन नोंथांमोना मालानिफ्राय सोलिबाय थादों बे जों जाबायानो 8-9 मास सोलिगासिनो आरोखि बेखौ इन्टार नर्थ इस्टआव जेसेबां बे माबा फ्लाइस होनना बुङो आरोखि सिमेन्ट बानायो आरोखि बेजों सिमेन्ट फेक्ट्रिफ्राव हैनाय जायो आरोखि बेंगलाव ओमफ्राय नैबे गासिबो नर्थ इस्टआव गुवाहाटि दं शिलं बिदि थाङो आरोखि বজাত এনটিপিচিৰ পৰা লাইচ লোড কৰি আহি আছোঁ আহি থাকোঁতে ইয়াতে চৈবাৰী পাৰ কৰি আধা কিলোমিটাৰমান আগত 4-5জন ল'ৰাই সিহঁতে সুৰামুক্ত আছিল সুৰামুক্ত থকা ল'ৰা দাও কটাৰী লৈ লাঠি জং লৈ আহিছে আহি কেনে গাড়ী ৰখাই দিছে আমি ৰখিছোঁ আমি কৈছোঁ কি হৈছে দাদা আপোনালোকে ৰখাই দিছে ঠিক আছে আমি ৰখিছোঁ আপোনালোকে মালিকৰ লগত কথা পাতক গাড়ী ইয়াৰ পৰা যাব নিদিম সিহঁতে গুণ্ডা টেক্স মানে লাগে সিহঁতৰ পইচা লাগে পইচা ৰিচাৰ্জ শেষ হৈছে বুলি কৈ আছে মাল খাই তো আমাৰ ৰিচাৰ্জ দিছিল ৰিচাৰ্জ শেষ হৈছে এতিয়া আৰু যাব নিদিম তো ঠিক আছে আপোনালোকে মালিকৰ লগত কথা পাতক কওঁতে কয় নহ'ব গাড়ী আজি ঘূৰাই লৈ যা ঠিক আছে ঘূৰাই আছোঁ তেনেহ'লে গাড়ী ঘূৰাব যাওঁতে সিহঁতে আহি কেনে গাড়ীত মাৰি দিয়াৰ পিছত আমি গাড়ীৰ পৰা নামি কেনে আমি পিছফালে পলাই আহিলোঁ গাড়ীত আমাৰ আছিল কাগজ পাতি আছিল ডকুমেণ্টছ আছিল মানি বেগ আছিল তাৰপিছত পইচা আছিল মোৰতো 30,000 টকা আছিল মোটামুটি তেল ভৰোৱা পইচা আছিল লাইন খৰচা আছিল 7,000 মান এইবিলাক লৈ গ'ল চিটৰ পিছতে থৈ দিছোঁ এইবিলাক লৈ কেনে সিহঁতে গুচি গ'ল তাৰপিছত আমি গাড়ী লৈ কেনে আহি চৈবাৰী থানাত আহি এণ্ট্ৰি হ'লোঁ এতিয়া এফআইআৰ দিয়া নাই দিম দিছে নেক্সট টাইম আহিলে আমি কাটিম তহঁত মাৰি পেলাব আৰু এনেকৈ সংগঠনৰ নাম লোৱা নাই সিহঁতে কিবা মানে ছাত্ৰ সংগঠনৰ মানে কথাত মাতি আছিল সিহঁতে এইটো কোৱা নাই সিহঁতে কোৱা নাই এনে সংগঠনৰ নাম লোৱা নাই এনেকৈ কৈছে আগত 3-4 বাৰ হৈছে কিন্তু আগত এনেকুৱা হোৱা নাই যে গাড়ীৰ পৰা ছিনতাই কৰা বুলি এইবিলাক হোৱা নাই গিলাচ টিলাচ ভাঙা নাই আপছত কথা বতৰা হৈছে মালিকৰ লগত সিহঁতে কি কৰিছে আমি নাজানো এতিয়া আমি ৰাতি চলোঁ ৰাতিটো কোনেও নাথাকে আমি অকলে চলোঁ ইয়াতে ওচৰত থানা আধা কিলোমিটাৰ আগত আমাৰ সুৰক্ষা নাই এতিয়া আমি কেনেকৈ চলিম আমাক নেক্সট তদন্ত লাগে এইটোৰ আমাক সুৰক্ষা লাগে আমি এতিয়া আমাক কেনেকৈ ধমকি দি থাকে এনেকৈ ধমকি দি থাকিলে আমিওতো মানুহ হয় মোক দেখিলে চিনি পাম কিন্তু ল'ৰাকেইটা এনে আমি নিচিনো এইটো 6